أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira wetwakomye olunaku olw'ejjo. Tukyalaba bukya bwe tugatta ennyukuta zino. Today tugenda kusoma line 5 olw'ensonga nti zino eza leero zeetaaga okubeera nga tuzeetegereza bulungi nnyo. So tugenda kusoma lines 6 insha Allah. 6. Naam, twagambye nti eno ennyukuta bagiyita haa'u, neeno haa'u, neeno haa'u. Jo twakirabye. Kati bwe bakwata haa'u eno, naam, oba eno, ne bassaako obutonnyeze buno waggulu, eba efuuse taa'u. Kategeera? Bwe bakwata haa'u eno ne bassaako obutonnyeze buno bubiri, eba efuuse taa'u ng'eno. Ndoza katerekesaako. Naam, tusome kati. Tuyina a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Haa'u shin, haa'u haa'u, taa'u, haa'u taa'u, sin taa'u, sin haa'u, jim taa'u, haa'u haa'u za njawulo. Eno haa'u, eno haa'u. Kati olina okumpa enjawulo eyo n'oŋŋamba haa'u haa'u, haa'u taa'u, haa'u, taa'u 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 taa'u, haa'u, haa'u haa'u, haa'u. Sadra'u na sad, sadra'u, kaf qaf za njawulo. Eno kaf, eno qaf. Ne kibeera kaf qaf, dal taa'u, haa'u dhaa'u, kaf haa'u, haa'u jim, haa'u shin. Okay? Haa'u shin. Then tuzze wano. Faa'u, faa'u faa'u, qaf faa'u, haa'u faa'u, kaf sad, ta'u haa'u, dha'u ta'u. Naam, dha'u ta'u. Kaf nun, kaf nun, kaf ra'u, kaf mim, kaf mim, kaf lam, haa'u lam, lam ra'u, lam zal oba lam zai. Line esembayo tuyina alif, haa'u alif, sin alif, haa'u alif, shin alif, lam shin, mim alif, lam mim, lam waw. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدق الله العظيم.